palo atu fofongo ya te tufo ni tula le ori ya fa fomai tapo inga le tunu fa popongo ni tala ya wa foi lau tapo inga tala tumua talia Kamala Harris lona fai ina fa inga palo ta America fili professor papo ni kina le tof president mo mo ala o ongo sai nisi ala Pasifika ta longa lua swinga wa fai le u black chilen au mo mota alo ta longa mai alani ifa fomai ya fa lau telena oni tala By America, the Sui Filio Party Democratic, ya Kamala Harris, the Fire Sana for Sanga, Ilan Along Lango, the Umai on the Italia on the fire in El Fanga Palo to America, the Taione, Il Sui Leo, the Republic, Donald Trump, Molitofi First Tenem. Wamano Malo, Trump, the Fanga Palo, to Elusela Insumaltasio, no four state SSO, America for Electoral College, Il Terminalia, Ilusela Fits full of Harris. O palota lo fa o lava foi te wina inisio no fanga I suia manu malo ma state o Alaska, Arizona, Maine, Nevada, e le Florida. Tabal au ye Harris ya Trump fa lo ia lo na tuli no fa ina. Ma fa ia sana tau talanga ila na uta po ile University of Howard I Washington DC. E pe na lesa ia fa ia e te tawana la tu talia le unga o ia ile fa nga palota. Ai ui no wo Italier pa ina pa nga palota ai na Italier pusu anga ta musa sai ai de lato fatto sina per eta wai wa mai lava ona ave fa malo pa le mio di sila Christopher Luxon ma mi star vai fa for di sila le va basta mana io Winston Peters ya Trump e tu sa malona man malo ai ora terminare fisili wo ye nei ora manu malo Donald Trump ina fa nga palota America o le alo no winga le tama ai no di sila o Trump wa ve nema president soli tu la no il torso mo fa morianga sa fa maunia maniso morianga lo fa tali pe yai il fa lu ye le ona ye to ove le to finga pito maulunga ai wa fa ria tinga to mai fa pito o ai inga fa tino fa ta auto Trump e fa no tele sa fianga di tama ai ngoli sila ai patino le ye tu no e mano lo si tele fa long lango e fa to winga e peni sila wa mai ona tau sanga Trump ye tu tongi fa la fonga o lo uma fa au falata fa au fa au falatu ile o tu lo male ile luas por pasente le ai au fia ma o lo ano man fasi mai ni sila nei o fa ton silo le fono business fa va malo ni sila le New Zealand International Business Forum Stephen Jacobi ta ya longa por kalama le morning report le joni sila ile am tango ni va aso o le ha fia tele ai o lo fa to inga Or so senior mo ana malo ni sila sa fa fe tana ingo fa to inga Charles Finney sa ya longo le morning report ile show e talu nei sa sitting ai oia pe o ani benefit to wa o yai mo ni sila pe atula mai ia Trump ai sa tali ile hotel mai ta wai e matua ile anga lava ile memoni wala afino nei ni sila fa esemo ya ile po fanga a wa ni sila le wo America ai ola ai fosse fino pe ai sa e to wai ona fa esemo yai ia New Zealand. Sa tau fia leo ya kilani ya sidia mas te pulma tasi miliona ta la le tau a seti mai kengi ter mai am tanga le tau sanga isilia mar fa o tele tua ya seti sa tau fia il temi fa pene sa yai il tau sanga to wai o foi no mersa fa matu ina le tori sila to wala tu la fono fa am talanga lo ia pol official information act o fai lo ai tu sama su tasi miliona ta la da fa pena ia vai nga sa tau fia e au fiai tino tope a Rio Mauro, ta vale, fale, maisti a seti, sa pao ina ese mai teni au kilani mai a Januari, e o ia au ke topo re wafe mare ko fa. O le au pa inga wa pasia mamau aile tu sa male, lua te si male balu 2 miliona ta ale tau a seti, sa tau fia le tem fa pesa ia le tau sanga o mbae. Pa lia le leo assess of civility detective inspector Christian Donat, o ile vaengo sori ngā tula fono I tau tope. O le taua me sa tau fia, e fua le I vaenga este. O le tusanga e o tau fia ia leo, e le tusama le lua se lau sfuma leo no afe ta lao auro ma a Rio. Tau se lau varu sfutu afe ta lao ta vale. Me a whakatpeina, ma le lua te si ma le o iwa miliona ta lao tino I tupe. O fale fa sa tau fia le va Januari ma oktopa afe ma rufu fa, e tusama le valu miliona te si ma le fa 2 miliona ta lao. O le rifa pito sa iniski vai lau pa po mai po le pharmacologist mai pa po ni kini. O filia ve maulu ai president o la o onga mo sa inisia pa speaker, the Pacific Academy of Science. O professor te atu lohi matai naho o lo a waisi o se engo vai la au pa anga nu motonga tinga
ma sa ilio vai la au fa mai te pei o le malaria, cancer, HIV, ma le tuberculosis. O le academy sa fa la loina le Damon fo le tanga tai ulo malo le ta brenga. Le sa usui e Samoa ma le lua vai aso ua mabai. O le o onga o taula ia le fa faile le ino nga no le fa tasi ma le songo sanga le Pasifika. Ma fa la loina su swenga ma le fa nga ino sa ni silo tele ma vai la au fa le natura. Su swenga tanga soi fua le mala malama fa tanga to ele fa pe ma te kon lossing. A professor matahinaho o le suite iulo le University ale Pacific Adventist University e laka e Port Moresby sa firfilia ave ma presidente mua ma se forma le lo tanga to mai pa to o le Pasifika o le presidente o le Academy of Scientists de Australia Professor Chenupati Chakadish o ifalia o professor matahinaho o le ngata o tangata su e fa alo long ye tele ke lope ai o se tangata na tele le power mata fa yo sa nisi mana malama fa nganu ma le fa malo si a window le sao si a sa nisi televo ile fa le ya tili le o lo tangata Pasifika ma le avea o le rangi o se no fanga pitusili ona le ya taro te alonga ua whaia wha malo se le All Blacks e ne suinga se lua ila na au mori te alonga ma Ireland i le whae ngole vai asane o noni manua i le numero se fulu ia Bowden Barrett ma le huka Cody Taylor o sui iai i Damon McKenzie ma a safo o mua i le au e momo ta alo o Barrett ma Taylor o le ta alo i le ta alonga whai tauria te rua ia apianga i o la ulu sa fia i le ta alonga sa manu malo ia England i le vavea o le sa George Bell ma Stephen Perfetta o tau fai whiria no fōlau whaleleo e kawa mo le huka ma le leine tua. Scott Barrett o le aia toi captain ina foil au ia u tafo risi loka tu povai Tyra Lomax ma Tamaiti Williams i tūlanga pō. Ethan D. Groot sa whaasaleina ele te alo le whaunga le vaiasto o no le solion tu tuunga whaalo toi wharo le au ele o whiria le au atoa ta whiria. Ari Savea, Sam Kane ma Wallace Titi o le atoi tau a vea foi tūlanga luspo e ke tolu. Ya se kiti pe ona yere fa mo mo fa ya onga o le a fa wa waina mata ino lon ta alo ta longa fa va malo ko tes ratama o le a mo 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 i ofu no riva Cam Roy card i no fall out fa le leo Cody Barrett Maria Koyane o le a ta alo so yo tafo Mackenzie Will Jordan Caleb Clark ma Mark yo tafo le ne tua ma fu peti o le ta longa mo buli Ireland ni ma le All Blacks ta alo ayo fast longa far to nga champiri por quarter final e por o lango le ruafa ma le futolu le sa fa inai Ireland ma le talonga le fa ngol vai asto o ia le fa mo Ireland e toi tau ia le fa ina le sa va o ia la to mo sa va noa ne na se mo no au se le so nga champino le por o langi mo se time mo o le aula le All Blacks o flia numero tasi Tamaiti Williams lu asta o mo tolu Tyra Lomax fa Scott Barrett lima tu povai ono Wallace Titi, Fitu Sam Kane, ari Savea numero valu. Cortes Ratama numero Iva, se fulu Damon McKenzie, su Matasi Caleb Clark, se fulu Malelua Jody Barrett, se fulu Tolu Rieko Yoris, fu Marfa Mark Telean, Yamale for Betty Chill, Will Jordan. Faleo George Bell, offer to a party, Facilio Tossi, Sao Patrick Tui Plot, to Sami Penny Finau, Cam Roycard, Anton Leonard Brown, ma Stephen Perfetta. E fata longa foi el Malaya le Combank Stadium Studio Australia la sa fa mai ale ta morsanga ale Pasifika ile la biligi Australia tonga di Sila pa po di kili Samoa o la tau foi ta alo mai e am taina le asto le ta longa ta mai ta ile va le PNG Orchard a po ni kili le manifestu Samoa ele ta longa ile ile au eru lunga so o nei ma stu nga champiri le va le Chillaroos Australia ma le Kiwi Ferns ni Sila so to ile mar ta longa tu nga champini le va le matamaha tonga mar kangaroos Australia I awali ai fai ule ta longa le va kiwis ni silam papu ni kini le ta longa ile au selunga o le manu manu le fitusa mo ile o fitir fa ngol vaso le o ta ma wailo na vno le ta mar sangri por rangi le wafe mar le wafo lima ya tala na ne yasto ma o ta umar fia so if we